mo te Mahurehu. Nā kairiwhi ko Kairirangi Edmonds, ko Tyler Jade McIntyre, ko Lavina Elliott, ko Pari Tanirau Love, ko te Nita Nelson me Joan Allen Mokoraka, nā reira ko timata nā haka kia whakarona ke tātou. And away we go now. I'd just like to also give a, not so much of a shout out, but our ones from Australia that couldn't make it back for... Nā tākore aine. O chance pihe ma tērā ko homa whakarota tiki waho mā te rua a te kaumita. Ko tiro haere me haere pēhea, e nari ka rawa te ruti a Waikato. O matoro tika tunachi ai nei. First time for Mahurehu to be down here and this half. Oh yeah. Vital pass. Vital pass. Vital pass. I really taka. They could have been in for their first points there. Give them that much authority. English is their third language. We will try our best to be not the most perfect commentators, but oh look, she's just about there. Now that's a border that Jacinda put up. Couldn't get through there. Oh, there's a big goal. Ko tahe mita mai te rārani piro ia nei ko Waikato kai te tukati o rātau kaha ko huri haere. Ko tere tone te kuhumau te Mahurehu ki te ruti ki raro. Ka re nohoi haere whakamua kai te moma tīta hake. Ana ko tukunāti anei na ko te rerapea ko te piro tuatahi ko pakaru mai. Tuku mohe nei ko te piro tuatahi ko haere ki a Waikato. O tira ko Waikato kai reira. Kai te tākoro kia tūhoe. E mihi tēnei kia Waikato te kaha o rātau ki te kohi wā rātau Kotiro, kua puru mai ki roto i nā tīmane. Tata tonu. Tata tonu e nari te kumoho nei i rāpiti hiai. I rāpiti hia. Yep. Tērā ko oma whakaroto atu. Ko muera heta, ko haere whakamua, kai waho mai ane o te kaumita. Ko haere atu ki tērā taharano, ko kore nā kanohu he mana ki te koai tērā. O tuki atu, e nari, ka arawa te wawau, te Mahurehu. Hāmene hia ko Waikato, ko hoki mana te oranga i ane nā ka te Mahurehu. Ko tukunāta mā Tyler Daniel Whatiaki, hei timata atu ki te rātaha. Engari kua puta ki waho, ka arawa te wawau atu a Waikato. Nonga tau and Piki Au, going back a long way. And the likes of the Central League, with Betsy Murray, Jason Walker, and all those ones. There's a product of one of those people that got the league up and running here in Rotorua. Obviously, now that the schools are involved, but just a shame that they haven't got rugby league in there, and the schools as dominant as rugby itself, rugby union itself. Tika tēnā rauiri. And so we find now the Mahurehu hot on attack, and Waikato defending their line as though their lives depend on it. Nā reo, kua whiu atu ki tērā taharano i ānena. Kua pakaru te rārani, kua hoki mai ki tēnei tā, kua tirikahu mai. Tērā, kua tirikahu atu, te piro tuatahi, tēnei. You know, Rawiri, when the build up to these tournaments, there's very little time. You know, the teams just to get together, it must be amount of time to get a team together, and they don't even get a chance to have a warm-up. No, that's right, Uncle. Most of these, obviously, we're only into the
we're only into the first week of school holidays. Yes. So we, well done, ngā pui. Yep. O te piro tuarua tēnei, ia nei nā te Mahurehu. Hara mai whakawhiti mai te pōro ki tēnei taha. Ko te whera mai tēnei pito, enari e whakaroara wano te pōro ki te hara mai. Tere tonu te kuhu te kaua mai o nā tākaro a Waikato. Enari kua hāmene hia a Waikato he tākaro teitei. Kua whiwhi oranga anō ia nei ko te Mahurehu. Te kaumi te rote te rārani piro. Ana, ko tere tonu te tamiati ko oma. Tata tonu. Kāre kaha ki te whakatau te pōri nei te rārani piro. Ko taka whakamua te pōro. Can't afford those mistakes, boy. No, there'll always be technical hiccups, such as what we're having now. And the hiccups is minor in that we call for a replay and we're trying to bring the replay in, but sometimes the replay doesn't come through and it might be too late. Anei, ko harats te oma ia nei nā Waikato. Ko te piro tuarua tēnei a Waikato. Mai City Iwa Wilson, no Ngāti Haua, tana whakapapa. Ka rawe te tere whiwhiu hari hau te pōro e Waikato ana koe nei te whakauti. Yes, so when we have these technical hiccups, whilst we're still learning the tools of the trade, e kia na te kora te Pākehā. A tāhua tēnā nea. Ko Waikato ko te Mahurehu. Ka rawe nā tākoro a te Mahurehu e nari tere tonu te tūmai o Waikato. Ko kuhati ani rote te whenua whero. Ka tae anō e Waikato te whakaote e kao. Kua hāmene hia anō ia nina o te Mahurehu. He tū hapa e kore e hoki ki muri i te kaumi te rārani piro. Nā reira ia nei kua hoki mano ia nei a Waikato ki te whakataumaha i nā whakaaro a te Mahurehu. So here we go. Oh, yeah, there it is. Ko piro, tēnei ia nei nā te tuatoru o te piro a Waikato. Te kaumārua nā kau te ia nei nā, kia te Mahurehu ko te kiki kai te toi ki te hara mai. That conversion could have made all the difference. Yeah, yep. First and foremost, she got over the line. So now it's really into the 10 metre for Waikato. And it's just Mahurehu coming back. With the goes open right at the very corner now. And we've got a runaway try coming. And it is. So Mahurehu has come back and scored in the corner on the far side. Gara with the piro at the Mahurehu. Now, Waikato's got a long way to come back from here, Rawiri. Yep. They've done it. Yep. And there's a start. Right. That's a start. And that's a little nippy on the Waikato team. That's not that too hoi, Gil. Yes, unfortunately it is. I mean, he's the nippy one. Dawn Hohua. Ki maono i ani nā ki a Waikato. Ko tani te pūtātara, kua muti te tākolo ki waluni nā Kotiro te kau mā whitu, me hu peke i ani nā te Mahurehu. Ko rātau kua toa ki te wikitoria i te taona o tō rātau whaia, ia Christine Pānepa. Te kau mā ono ki te kau mā whā. Your thoughts? My thoughts on that was that second half coming to the end there, and Waikato made that big run up.